Күн жылуу, күн салқын. Көрдіңіздер бе елдің көптігіні? Бұл 5-ші сектор туғандар. Бюджетный автоунаалар сатқан қатар. Бізден алыстабай бізмен бірге болыңыздар. Ассалаумалейкум, урматтуу катталуучулар, Нуркейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен Бишкек шаарынан жалпыңыздарга жалындуу ысык салам айтабыз. Ассалам алейкум, кандайсыз байке, жакшысызбы? Бүгүн мен сиздерге 5-ші сектордагы автоунаалар боюнча жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайын. Сиздер экранга жакыныраак келип алып, шашпай отуруп тамаша кылыңыздар. Бүгүн күнгө дем алыш күнү туугандар. 12 число 5-ай 2024 жыл. Бишкек убактысы боюнча эрте менен саат 10:30. Бүгүнкү курстун доллардын көчү. Эгер доллар сатып алсаңыздар 89.20, эгер доллар сатыш керек болсо, анда 88.80ден сатасыздар туугандар. Мен Атужан Нурмбет Махаматалиев. Силер даяр болсоңуздар, мен бир чекеден, бир катардан тарта баштайын. Өткөндө ушул катарды тартканбыз, эми бул жагы өтүп алайлы. Анан бул жакта авиакассадан пайдалансаңыздар болот. Так, ушул Камриден баштайлычы. Бордовый Камри экен. Ассалам алейкум. Кандайсыз ба, сиздикиби? Же карап атасызбы? Не дейсиз? Чирип калганбы? Неме, баягы постоянно нагрузкада жүрөт да, суу ылай, пылай чачырапчы. 09 чүй ысык көл окшойт. Toyota Camry 2003 экен, 2.4 объем, автомат коробка, срочно деп коюп тур. $6.800, 0702 34 35 93. Бордовый экен, вишня цветте. Жакшы экен состояниясы. За, ички салонуна көргөзүп коелучу. Ассалам алейкум. Шеп канча болот колго тиери? 6,5. 6,5, Скользкий машина туугандар. $6,500. Срочно деп коюп тур. Чал Бишкек толго же кетесизби? Бишкек толот экен, чалып көрүңүздөр. Полный покраска болуп тур, көрүнүп турат. Эми баасыны ошонго жараша коюптур. Жакшы. Мында чисто японский марка X туугандар. 2007 экен, 3 объем, бензин, автомат коробка. 910 деп жазып коюптур. Расход 910 эмес, булардыкы где-то 14-15ке чейин чет. В родном окрасе дейт, $11.000, 0702 55 18 46 номер аркылуу байланышка чыгып көрөсүздөр. Так, кеттик андан нары. Так, мынанда Subaru Forester турат. Чыгарылган жылы 2017, автомат коробка дейт. Полный комплектация дейт. $16.700, 0702 55 18 46 номерге байланышка чыгып көрөсүздөр. Поворот повторитель бар экен. Бесключевой доступ бар. Серебристый туугандар. 4WD мини кроссовер. Так, Mazda Capella менен Getz турат. Кандайсың? Жакшыбы? Тесиңби? Машина алган түштүңбү? Красавчик. Mazda Capella 626 туугандар, 2000 жыл чыгарылган. 2 объем, механика дейт, 350 000 сом, 0707 95 57 74. Базар канча ба берди? Бүгүн берлек. Бүгүн берлекпи? Качан? Өткөн базарбы? Өткөн базар 330 000 бериптир туугандар. Канчага берейин деп атасынан? Ошого берем. Бербегениңизге бересизби эми, жакшы. 330 000 кылганда бербей эми берет экен акебиз. Чалып көрүңүздөр телефон номерге. Баса экономичный машина болот. Так, андан кийинки унабыз Getz 08 чуйс күч өткөн. Ассалам алейкум. Hyundai Getz пробеги 300 000, 2003, 1.4 экен, 380 000 сом, 0703 39 49 55. Жакшы. Аксакал канча айдан бери, жылдан бери айдап жүрөсүз? 1 жылга жетелекпи? 8 айдан бери айдап жүрөм дейт туугандар. 08 чуйс күч өткөн. Канча койрес эми? 360 000 сом койром дейт. Hyundai Getz туугандар. Тыпыйган машина. Тыпыйтып айдап жүрө берет, дос? Getz туугандар. Getz. Кийинки унабыз Honda CR-V 99 2 объем бензин, пробег оригинал дейт. 510 000 сом, 0557 333 040.
үстүнө мондай рейлинг бар экен. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Так, дугасын көрдүңүздөр, рейлинг көрдүңүздөр. Ал орт экен туугандар. Булардын тазалары өзү 9 миң, 10 миңдин тегереги. Бул эми состоянияга жараша реальный коюлуптур. Так. Монда камерлер турат. Чото камерлер көбүрөөк түшүптүр ушул базар. Так, $8750 Toyota Camry 2004-жылы чыгарылган 2.4 объемдуу экен туугандар. Автомат коробка, газ, бензин дейт. 0-500 менен 400 312. Camry'ni бизлер эмнеге жакшы көрөт? Илгери мисалы биз кичинекей убагыбызда эми эс тартканда Camry'нин рекламасы катуу болгондо Toyota управляй мечтой деп ондай машиналерди айдап чыгып, билесиздерби? Телевизорлор жаңы чыга баштаганда ошондо көп көрчү элек. Ошодон анан Toyota болуп калган да, Camry болуп калган. Бирок эми ошонго жараша. Мында дагы бирөө коюлуптур 0707 14 03 60 номерге байланышка чыгыңыздар. Мында состояниясы жакшы экен. Бул кимдики экен, а? Машина жабык экен. Көргөзөйүн дедим эле. Жакшы экен. 09 бул да скульский машина. Так, улан тастыгындар. Мында Nissan Almera Tina туугандар 2000-жылда чыгарыптыр. 2.2 дизель экен. 320 миң сом 0552 73 78 79 номерге байланышка чыгып көрөсүздөр. 04 Жалал Абадтан келиптир. Өткөндө Каракулжадан келген бир акебиздин машинасы кайерде турду эле. Ушул тегерек четте турган эле да, тетиңде сыйыр болчу. Мындай сыйыр болчу. Бир жак момдай лактары күйүп калган эле. Эми булар келгениге көп болгон. Бирок мына машинада сон машина болот. Ассаламу алейкум. Шеп кандайсыз? Оппа. Ичекенен болот туугандар. Мо сиденьялары дагы, спинкалары бөлөк болот. Так, ички салону механик экен, а? Бунун реальный расходу канча шеп? Шаардын ичинде 7, трассада 6. Трассада 6 көрдүңүздөрбү? Бул тем более дизель, а? Дизель вообще күчтүү болсо керек, а мотору? Жакшы. Турбо, а? Турбина, ого. Срочно болуп атат. Срочно экен туугандар, чалып көрүңүздөр. Да түшүп бересиз, а? 280 берем, канча? 280 миң сомго эле берип таштайм дейт туугандар. Карап көрүңүздөрчү. Жакшы экен бирок, эми баягы абалыга жараша туугандар. Да, мында Toyota Windom туугандар. Windom экен, 2001-жылы чыгарылган 3 куб газ бензинде 700 миң сом 0551 94 03 93 номерге байланышка чыгыңыздар. Темно-синий экен. Күңүрт көк түстө. Так. Windom карап көрө бересиздер. Мында эмне машина? Mitsubishi Colt экен туугандар. 2004 1.3 объем, без вложения 380 миң сомго 0501 35 69 18 номерге байланышка чыгасыздар. Сизге кандай болуп атат? Канча кылып атат? Канчага бербей атасың? Ассаламу алейкум. Жакшы? Иштер жакшы? 360 старс берсин, айдап кетсин. 360 миң сомго. 360 миңге тарс этип бүтүрсө болот дейт туугандар. Балондору зимний экен. Летний барбы? Летний жолга экен. Ого. Бул каяктан бул? Бул совхоз Фрунзеден айылды. Не, сатып атасыңбы? Жок, ишне ашып калды эле да. Бул канча эми бул? Бисмиллахиррахманиррахим. Муну ачы. Машалла. Мынакей быйылкы кандай сор? Альба. Европеец. Сен ушу менен алектенесиңби? Жок, бирөөдөн алганбыз да. Бисмиллахиррахманиррахим. Быйылкы жылдын эсебинен мына кулпунайды туугандар. Биринчи жолу жеп атышым. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо. Канчадан бересиң? Скел сомдон берейин ал. Болду. Барын коюп кой, азыр келип алып кетем, а? Болду. Краунда бир тарт. Краунда сизге, а?
3 литр stage прошу. Охо. Бир от алдырыңчы. Мына тугандар, машиненин коразы ушул да. Япошкалардын дадасы ушул, дадасы, папасы ушул. Охо. Бу машиненин ичиге да суктана турган. Чёткий, грамотный салон экен, мындай. Боз, көк аралаш, темный цветте мындай эмелери менен, жасалгалары менен өтө грамотный салон экен. Задний климат дагы бар экен, полный. 4-зонный климат контроль. Бул жерде канча аттын күчү бар? Короче, он прошитый 390 деп айткан алам. Охо, анасы сага. Но масляный памперс доработан. Мынол да ошондой экен, а? Да. 800 баксқа коюлган. Ох. Бунун туугандар, машина боюнча чыгарылган жылы 2004 экен, 3 объем, прошитый дейт, автомат коробка, договор деп коюптур, 0501 35 69 18. Бунун баасыны канча деп атасың? Бул отурган реально ал 10 тарс берсин айдан. 10 000 доллар. Бир газ береби. Кичине ысысын, а? Мына туугандар, 10 000 долларга тарс бүтөт экен. Toyota Crown. Бул гүлүштүлдү караңыздар, Артында да не фокустар бар? Шундай титан диска бар артында. Муну коюп коюптур. Жакшы. Жактары таптаза экен, Полный заводской герметиптери, заводской меткалары, полный родной экен. Таза экен машина. Болду, жауып коёт. Мунулар өзүндө болобу же бул коюлганбы? Коюлган. Негизи болобу? Негизи болот. Мен биринчи жолу көрүп атам, ушу Кроундордо. Бесключевой доступ бар аке, 4 эшик. 4 эшикте тең, Доработан всё, братан. Ключ 10 метр алыстан өзү жабылат. Кайра келсе Ачылат, а? Бир газдан бериң, Жана масляный памперсти тазалап коюш керек да. Жаман майды полный ошол жери үйлүп туруп. Японистер. Караңыздарчы. Бул климатты караңыздар. Точно. Мындай газ бергенде түтөп кетти го холостойдо. Могу масляный памперстердин үчүн тазалаш керек да. Жаман майды топ-топ туруп кыргытат. Надак трассадан чыгып сепкенде булар өчөт. Алмашуу жолу жок. Бар. Вот исто. Эки тараптуу тең алмашуу жолу бар. Кааласаңыздар сиздер кошуп бересиздер, кааласаңыздар бул тууганыбыз кошуп берет. Сразу оформление, доверенность. 08 чүйский. Жакшы, Бишкекте болот, а? Бишкекте көргөндөр болуш керек бул машинени. Эми мындай машиналар эсептелип эле калган. Чисто монтеп машинени ат күчүн көбөйтүп, гүрүлдөтүп айдаган машиналар өзү редко эле. Жакшы, базарыңыз берсин, ийгилик. Эки машина тең Бишкек шаарында болот. Чалып көрөсүздөр инибизге. Так, андан кийин Toyota East продаю или меняю дейт. Бул дагы алмашуу жол бар экен. 2003 1.5 объем, автомат коробка, 5900 доллар, 0500 менен 0063 17. Истердин баасын дагы көрдүңүздөр. Так. Жакшы. Бул арт жагынан көрүнүшү. Ондай кемчиликтери бар. Эми баасы ошого жараша коюлган болуш керек. Балондордун абалы жакшы экен, зимний, летнийга өтө элек. Карап көрө бересиздер. Андан кийин Ооба. Өтөм. Кайсын? Тарттым жана. Тарттым, Нуркейжи. Та, Passat B5 тугандар, пробег оригинал дейт, 98-жыл чыгарылган, мынол да турбо экен. 1.9 турбо дизель, 385 000 сом, 0508 38 94 94. Номерге байланышка чыгасыздар. Үстүндө дугасы бар. Ветровиги бар экен мондай. Оппа. Мондай арт жагы кичине жасай турган жерлери бар. Паркоп бар экен. Ассаламу алейкум. Спейстарды канча койдуңуз ого? 5300 доллар. 5300 долларга Space Star бар экен.
Қанша жыл болды айдағаныңызға? 2 жыл ба? Қолбала болып қалып тұр ғой. Так, автомат плюс типтроник екен. Бұл автомат болу әке же вариатор ба? Автомат, а? Спейстар жақшы машина олады туғандар. Экономичный олады. 1.6, а? 2003 1.6 автомат коробка. $5300. 0702 93 82 72. 0700 мен 28 24 42 номерге байланышқа шығып көресіздер. Так, жақсы. Мынанда Мерс тұрады. Mercedes деп, Mercedes 210. 0550 13 21 71. Машина ойынша информация жоқ. Так, бұны өткен базарда көргізгенбіз. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Так. 3.2 объем двигателя, 2001 год. V-образный двигатель. V-образный, 6-цилиндровый, да? 6-цилиндровый. Что просите? Просим 580, 550 отдаем. 580 мың сом сұрап отам дейді, 550 мың сомға береді екен туғандар. Қарап көріңіздер, 2001 жыл шығарылған. Так, жақсы. Мұнда номерді қараңыздар, 37 ТТ дейді ғой, ветровиктер қойылған. Ухабойкау, мухабойкау. Қандай айтылады? Сіздікі бе? Салам алейкум. Сізге емес пе? Мұнау қандай айтылады? Аты не? Мухабойка. А? Мухабойка? Так, Капелла деп қойыпты мұнаке. Ең тура жазылғаны. Mazda Capella 2000 жылы шығарылған. $4300. 1.8 екен, 0703 15 0037. Так, машина жауық екен. Машина көргізейін десем жауық екен. Так, жақсы. Кеттік андан нарулан тазынан да Passаттар бар екен туғандар. Passat. Фарасы линз екен. Фарасын қойдырып тұр. Шығарылған жылы 1990. 1.8 бе шөп? 2 объем екен. 2 механика 280 мың сом. 0704 96 26 06. Жақсы. Үстінде дугасы бар екен. Қаншаға өрейінде отасы? Охо, бұл. Açып қойымшы. Ана саға чехолдар бар екен. Поликтері дағы. Жақшы екен. Қаншаға өрейінде отасы? Çalsa gelişim bağda 260'қа береміз. Çalып көріңіздер. Реальный клиент болса да түшіріп береміз дейді. 260 мың сом қылып. Жақсы, қарап көресіздер. Полияға іштете тұрған машина да бұл. Passat сұрағандар үшін. Mazda 6. 2003 екен, 2 объем. Без вложения, 2 объем механика дейді. Басы қанша екен шап? Басы 420. 420 мың сом екен. 0508 мен 16 27 94. Бұл жашыл болып айтылау не? Жашыл, Жашыл светте тұғындар. Салоны қара екен. Состояниясы жақсы екен. Полный, тап-таза. Седан. Хэтчбек екен, Хэтчбек екен тұғындар. Хэтчбектерде мұндай немес олады екен, да? Даже нолорға чейін родной екен, да? Қараңыздар. Ата обычно біз берке китайский қойып іштаймыз ба? Полный родной екен. Так, жақсы. Қарап көресіздер. Лантаус. Так, мұнда Golf 4 универсал тұрады. Golf 4. Golf 4 универсал. 1.6 объем. Без вложения деп қойып тұр. 2004 жылы шығарылған. Бұл да сіздікі 0505 41 47 15. Қанша көресіз бұны? Бұл қанша деп отады? 430 мың сом. Серебристый екен. Механика состояниясы жақсы екен. Үстінде мұндай дугасы бар. Кейін дағы бір Mazda тұрады. Бұл туғандар 5-ші секторды көріп отасыздар сіздер. Бізден алсыла өзімен бірге олыңыздар. Онда өңі жақшы екен. $5200 2002 жылы шығарылған Mazda 6. 0700 менен 211 032 номерге байланышқа шығыңыздар. Так, улантайлы. Мұнда Ford Focus'ты
сатууга алып чыгыптыр. 2004 экен. Пробеги оригинал дейт. 1.6 автомат коробка. Баасын жазбаптыр. Жакшы. Мында Авенс турат тондар. Авенсти көргөзүп коеюн. 08 300 учет. Салон алейкум. Сизге туган. Так, 2002 18 а? $6,800 0500 менен 189701 хэтчбек экен. Канча жылдан бери айдап атасыз? Машина таза экен, Мына караңыздар. Автомат экен, тем более автомат. Мындай жакшы айдалган машина экен да, көрүнүп турат. Канчага берейин деп атасыз? 6,5. Жакшы айдалган машина экен, хэтчбек болгондо дагы. Шарычы канча экен расходу? Расход 8 литр, автомат. Жакшы. Карап көрө бересиздер. Мында БМВ-ны да көрсөтүп коеюн эми, Жаштар жазбасын комментарий. БМВ-ны да тартып койбопсуз, Нураке деп. 380 000 сомго БМВ 523 93-жылы чыгарылган 2.5 Ванус экен. Меняю на малолитражку дейт. 0559 43 06 66. Баягы малолитражкага обмен болот экен. Жакшы. Так, андан кийин ондо Ист сол кол тугандар, левый руль. Бунун Ист левый руль деп жазып коюптур, жакшы. 2005-жылы чыгарылган 1.5 объем, срочно $7,500. $7,000 түшүптүр. 0999 0036 44 номерге байланышка чыгыңыздар. Истин сол колуну көрсөтөйүн тугандар. Мына ветровиктери бар экен. Ассаламу алейкум. Так. Автомат коробка тугандар. Ист сол кол. Так, мынакей. Кадимки Ист. Ива поликтери бар экен. Так, арт жагы. Жакшы, карап көрөсүздөр. Чала бересиздер. Көңүлүңүздөргө туура келген болсо, мында дагы бир жакшы Мерс турат 210. Жашыл экен. Чыгарылган жылы 2000 экен, 2.7 дизель. $9,000 коюлуптур. 0550 33 26 06 номерге байланышка чыгыңыздар. Так, жакшы. Нуркейджи. Подписка кылып коюңуз, мына бир подписчик таптым тугандар. Сиздер да киресиздер, Нуркейджи деп эле жазасыздар. Нур Кейджи. Ошо. Кирсеңиздер буюрса 181 000 болуппуз тугандар. Подписка кылып коюп, колокольчикти басып коюң. Мону, басып туруп се дегенди басып коюң. Эми биздин чыгарган видеолор келет. Атыңыз ким? Бекчора деген байкебизди кошуп койдук. Так, улантабыз. Мында Mercedes-Benz Сышка тугандар. 94 1.8 литрде 370 000 сом, 0557 706 822. Автомат коробка экен. $250,000 бердиңиз бужа. Буфер бар экен. Буфер иштейби байка? Иштейт, буферди караңыздар. Чоң колонка турат, резиновый. Так, жакшы. 250,000 сом баа берип тур уже. Бериң байке, бериңе. Бериң эми. Жакшы, 250,000 сом. Та, бул кайсы машина? Бул Passat. B5 экен. Раса машина алгандар көп. Базарды караңыздар, Се майга баягы чет жактан көрөк келет, 10 жылдык, 20 жылдык деген баягы майрамдарга келет. Айылга айдап барайын дейт. Ушундай. Мынакей. Бул жактан дагы көрсөтүп коеюн. Мында дагы бир Passat турат 380,000 сомго.
Üstünde люк бар екен. Так. Мында Honda Fit тұрат. И, мынау не машина, Азыр ушунда көргөзөлчү. Так, 2002 автомат коробка, 1.3 объем, 470 000 сом, 0708 31 30 40. Honda Fit. Мынау машинаны караңыздар, Audi A4 екен. Ну-ка, дерни капот. Дерни капот. Так, Audi. А, 4.2 уже другой мотор. Ава, выброска екен. 8 цилиндр туғандар. 8, Пилит нормально? Ну, не знаю. Внимание. Тоже хозяйство. Нормально ходит? Особенно кого? Не, она будет ходить, ну, прям что-то пиздец такое. Так, Audi S4 деп қойып тұр. 2004 4.2 трасса 12 литр. Кузов A4 дейді. Так, договор деп қойып тұр. 0551 636 836. Вообще, моң қараңыздар. Охо. Всегда завожу, когда не видно, что он работает. Içinde көргөзүп коеюн. Ого, ана сага. Рикарра дейт. $13.000 плюс торг болот экен тугандар. $13.000 плюс торг. Буга гүлүш тили жетпейт экен да. Вообще катуу жасап коюп тур. Катуу жасап коюп тур. Да, муну карап эле тура бере турган экен. Чё, брат? Окончательно сколько будет? Там договоримся, если не хочешь. Обмен вариант. Обмен вариант. Обмен болот экен, тугандар, алмашуу жолдору болот экен. Бул специально ушундай версия экен. S4 A4 кузовта 4.2 объемда экен. Карап көрүңүздөр. Жогоруда телефон номерди айттым. Чалып байланышып көрүңүздөр. Ашыл тууганыбыз сатып атыптыр. Варианттарды прилагать ете бересиздер. Так, жакшы. Мында Оштон келген бир Toyota Corolla. 2004 1.6 бензин екен. 520 000 сом, 0555 18 0593. Кимдики машина? Сізге емес пе? Кимдики анда? Ассалаумағалейкум, шеп. Жақсы пе? Қанша көрейін деп келдіңіз? 500 000 сом болушы. Седан екен туғандар. Электропакет. Так. Машина қарап отасыз ба? Мен тапқырлық. Қандай, жақсы ба? Так, жақсы. Бұл ана шашка ойнап отады. Шахмат екен. Өзі шахмат ойнағанда, китеп оқығанда адамдың миесі қадимкідей іштейді екен да. Бұны қараңыздар. Кім ойнап отады? Алейкум ассалам. Нур. Нур. Кіммен ойнап атасыз? Дос балдармен. Азыр эле айтып аттым эле. Негизи шахмат, китеп, шахмат ойногонда, китеп окуганда адам мээси кадимкидей иштейт экен да. Жакшы, машина сиздикиби? Карта кетпейсиз. Болду. Мерс 210 туугандар. Ветровиктер бар. Чыгарылган жылы 2000, 3.2 объем, газ, бензин дейт. Привозной мотор коюлуп тур. Расходду туура жазып тур, 15-16 деп. Японец дейт.
Телефон номерді айтып қойың, туған. Қара екен? Мотор японец бар. А, мотор японец. Бір ай бұрын басқан. Ана. Номерді айтып қойың. 999 41 41 41. О, номер соның ғой. Так. Жақсы екен состояниесі. Таласқа машина екен. Чисто таласк, иә? Анша-мұнша багажға баяғы фасол-масол кірген, а? Анда бұл таластық емес бұл. Жақсы екен. Қанша болады әм қолға тиері? Окончательно 5 төлі көрім екен. Выбор изоляция, шумын өтші жазағам. Таластық браттар болсачы? 5 төлі окончательно. Соның тұрғы ғой. Нұркей же. Болды мұнаке. Таластық енелеріміз. Сіздер таластықсыңар ғой. Анасы. Мына таластықтар өзіңерле келішіп алғылады. Жақшы, Бишкекте олау жа кетесің бе? Бишкекте олады, а? Чалып көріңіздер енелерімізге. Жақшы, базарыңар берсін. Онда универсалы тұрады. Сен да таластан келбедің бе? Қаяқтан? Көл, мұнаке. Көлдің машинасы. Mercedes-Benz 2000 кен шығарылған жылы. $7300 қойылып тұр. Кел, телефон номерің. Бензин екен. 0707 22 22 58. Қолын іштейді. Бүт іштейді екен. Içine салып қой, өл болып қалады. Так, арты пневма, е? Арты шариктерге отырғызылған, туғандар универсалды білесіздер. Артында места жоқ бұ? Ертемен, Баткеннен келдім. А, Баткеннен бе? Май жөө еткен. Мұны, не? Бал, Асан. Қайырден алдың? Жауаптан алдым өзім, таныштан. Таза бұ, е? Таза, өте таза. Мұна туғандар, таза әсәл. Қаттық болып өткен. Бұлдырқ бар екен бұл күшті. Бұлдыр қоса тем более, а? Мұны қанша қалдың? Киласы 500 ден алдым. Киласы 500, мұнда бөлішпейлі? Немесі бар, орда бар. Орда бар бұ. Машина қанша болады әм? Чөз? Түшөңіздер, туғандар. Қарап көріңіздер. Болды, жақшы, базарыңыз берсін. Болды. Мұнда Mazda Atenza. 2003, 2.3 объем екен, 460 000 сом, 0507 89 99 01. Мінеке, Mazda сүйүүчүлөр үшін. Мына машинаны мен көріп өле жүргем шаарда. Бұл акыркы убакта көрүнбөй калды. Нарагынан дытып болуп тур. Мындай машиналар эсептелүү эле, шаарда бир 3-4 эле бар. Именно ушундай Атензадан. Дагы бирөө бар, астында спойлери менен, алдында дагы спойлери менен. Ушундай тугандар, базарга түшсөңүздөр, бактыңыздардан. Бул не машина экен байка? Нихао. Нихао. How are you? You speak English? Russian? Russia, чуть-чуть мало. Мало. Как зовут? Сёбин. Сёбин? Сёбин, да? Да. Электромобиль? Электрический мотор? Электро? 1,6 литр дейт, $7200, 0704 199 315. 2018 Elantra дейт. Так. Бұл бензин эле экен. Газ и бензин. Газ и бензин. Ого. Газ завода, да, так? Заводской газ? Завод. Завод екен, туғандар. Заводской газ, Газ и бензин, Elantra. Мына таксилерге мына машина өлөт да. Газ, бензин, газды 30 сомдон. 30 сомдон куюп алып, айдап жүрө бересиздер. Сколько будет? Окончательно сколько? 7000. 7000? Да. Может 6000? 6. Пойдет? Мало. Мало? Да. $6000. Күлішті қана. $6000 мало дейді туғандар. Брат, 6500. Ты хочешь? Нет, вам будет звонить. Окей? Он позвонит. Все. $6500 туғандар. Чалып көріңіздер. Elantra. Где? 0558 88 87 65. Бұнда
Corolla. Corolla, да? Да, Corolla. Corolla 2018. Тоже газ, да? Не, тода бензин. Только бензин. Мында только бензини бар екен Corolla. Китайский машина туғандар. $8500. Мында Elantra. Бұл газ бензин екен. Бұны 6,5 ойланып қалды. Чалып көресіздер. Жақсы. Мына Corolla, китайский Corolla туғандар. China? Китай. Да, мына китайский Corollаны отырып эле көргөзайын. Қарап көріңіздер. Монитор қойып тұр. Мультируль еш нәрсе жоқ бұл жерде. Аваринка бар, ключ менен оталат, замок зажигания, монитор бар, так кондер бар, печка бар, болды. Механика. Бұл жағында күзгілер электрический, корректировка фара бар, болды. Ең простой комплектация. Бұл жерге Android монитордан қойып тұр. Чекеден тартып отам. Аудион тартып бербейсіз ба? Болды, азыр тартам. Болды, чалып көре бересіздер туғандар. Жақсы. Так, Audi S4, а? A6. S4 кузов 96 жыл шығарылған, 2 объем монопрыск. 400 000 сом екен туғандар. 0705 97 86 86. Лобойды сразу алмаштырыш керек. Қаншаға берейін деп отасыз? 80. Қанша жылдан бері айдап отасыз? Biraz ne oldu alamız? Не сразу эле сатып? Же үйлөнүш керек пе? Ветровиктер бар. Үйлөнүш керек дейт туғандар. Көріңіздер. Қачан той? Тойға чықырасың мені? Мынакей туғандар. Машина сатылса, машинаның ордыға екі ту машина келет. Тамаша, жақсы. Бишкекте олау же бір жағы кетесің? Көлді болады екен. Қарап көріңіздер, жақсы. Базарыңыз берсін, егілік. Көл тараптан, кетішіп қойсын. Көл тараптан алушылар болса, чала өрестер. Так, шындай туғандар. Көрдіңіздер. Қолдан келісінше көргөз берген әрекет қылдық. Жигули тарапта қандай ол отады? Жигулinin дағы өзінің любительдері бар, а? Қарап отасыз ба? Фарш? Же таш екен бе? Жигулinin дағы өзінің сүйүүчүлөрү бар туғандар. Көрдіңіздер? Мен эми жааганча дагы эртерээк силерге тартып көргөзө калайын. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар туғандар. Буюрса кийинки видеобуз мына ушул жерден российский автоунаалар.